Residents of Debipur ADC Village under the Shantirbazar Assembly Constituency are facing a paradoxical crisis. The village has a sprawling water infrastructure, yet the taps remain dry. This development on paper has sparked outrage among the local tribal community. The village currently boasts an RCC water tank, a network of pipelines and a dedicated pump house. However, these facilities have essentially become decorative due to a lack of proper power connection, and no staff or operators have been appointed to manage the distribution system. As a result, despite the government spending lakhs on physical structures, the fundamental need for drinking water remains unfulfilled. Aku boho he nama, boho sasu bidang kuan, no kla point ke ba, desa kau tu mahle ba hampir. Dah. Balah le. Bosi suruh kana? Bosa tikan. Cái tùy rồi lấy phải thì phải. Tùy phải yo. Point buat apa aku? Point buat apa kan? Em ni tak usah calo yo. Samun aku calo, samun aku calo ya. Cái nào to tùy rồi làm tên này lan nông tu. Tùy sao nó phải thì nó. Tùy sao này nè. Borong cái nông maya còn tên là sao rồi? Sao rồi? Nó sao rồi cái tùy lấy phải rồi nè. Apa parana mung kema? Boleh sakal aku ni sudah. Sakal aku nè. Ram sa aku nak khung đầu tung. Phải tris đến sát na. Cái tàu su rồi rồi này tùy đi ya. Tàu cái mà thằng tùy sao này nông tu nè. Reporter Debipur from Shantirbazar, Chini Khorang.